Nisam bulu na katalmai na turangan marama kapag kini be kimini na luwe viti ako ni ndo siamo tingo mai na wata ni Wengarabi na kango nandomo ni kai yanu go sakana no mindo ni Wengarabi ke lepi ambaringa kau kinda bagi kimini tali tigo na ngona bina kango kanda na merongo de tigo kina ndo na vitala no ke na turanga presidenti ni Tapioca Growers Association mana nonda bono mo viti ya ratu cho saya na ulmatua rayawa ena vei kai sorto sama soko muno batatiku na leuni songo go erna kena tambani ni velu taki membale tira na ndau te Tapioca mai na nonda bonua ia na i te ngo na Tapioca e lebu sakatu na kena yanga dine ni ndona kakana ka anda ndo vanga ta ba lebu na ka to ke tambo sagaini ia sa tiko talanga e kene ba vanga taki kera sa tu bona tu na singini ko na ndoni Wengarabi ka kena voso tembe ka ba balangi na by products torang kena marama au sa sureta sarana ndo bulangi tu kai ratu Josea Naulumoto Rewa na presidenti ni Tapioca Growers Association me bulunga di kena manda ena vata ni Wengarabi ni ndomo na kai anu ena ngau de binango ni sambulu binaka turang kena marama na lewe viti te roa kena lewe viti na bese burubura ni warong binaka tiko mai na program na ndomo ni kai anu na Pasifika na bakalebu kele piang beringa na to keni program na no mani suleti kan ngau na bina weau mo mai pakai tawi tu kan dai na tango saya rayawa turang nambun rau north rayawa o presidenti chiko ni Tapioca Growers Association kau lewan tiko na kambani na Tapioca Growers Pte Limited wakala kasar na report tiko kina wana itu tupongo budini sa tiko mai na lomani ndua mi mama na mbaki sauti bibo sa kete tiko na wakana nanu imbalata na vei salada bandare ni budina mai me bueta ta kena bulani uir na ndautete na nonta panua uir na toke ningele na buguni ve ingele le leburatu se sember ni ndona kai bakai tabi tu kina balata ni lebu na ngona sa okati tuna sala ni business me lisi tek nangel me deon ni bakabure labo iyo na bakasama ni teitei na kiana kauta kena ndo tal na bakatangen ngende me bakabure kina sonai buru-buru ni labo ke urani mengatakan apa sebab lain ke serious farm money senga sartungan ni budini balata ni na dari lesu na loma ni 5 bulan bakingo na Wengarabi na sana pakai tete sena salamen do bukeki na oir na do tete ada tiko nga na bonondo bakatokai tiko bakabalain na farm gate kena balbal na bonoya ado ngai kena na do tete eviti era le tete ara kauta mai non reitei aranga me vivo sa kita kena voli nei te na farm gate na kanga baka ado ka na kara te baka mai hanga non roira era tuta kana baka na no mera kauta tale kena ndo tale na baka tangin ngende ni kena banga taki na produce ya okay tau na tambana ni Tapioca Growers Association kito kota chuko mai na baka samango me teba ki weekend na baka nananungo menda ko wuta todo kana value chain e o katitiko kina na vi take care da baka tabi kina na itoke sa sanga ngani me adonga na nonda teba kana nda koto me nonda ite me ngai volta ka vendua me ngai le volta ka nyo kwa sanga le baka ngata ko kwa menda garaba baka tambakin dua na lomani value chain go sa lebo na tamat sarandi sa sangat taka pakaira iyo ayada tiko ngai kia very fragmented na nonda itostoso sana ratutaka nga uir na numa sa tuku vira na keni labo go weekend ubos go weekend na itoki
sara tiko mbeka na vuli na vakanananu ndrendre mbeka na mbola ni vialoni kena leni matangali sena viva sakete kena tuva kasa vakavuna kena me ndi tawasi na mbola ni tamata non ra vakanananu bera ndi sasangatak nga pakaira iya au sini kai tiko ni raya au vari taka tiko nga kepaka if we are to make a difference as a people menda vakaitai kenda menda salavata menda wilomani taka nda loma vata taka na itostosongo ena ngandrevi na yalo ni vi rongorongodi vakabimbi vi kenda nda na numutiko nda kotutiko mai na iau nda kotutiko mai na ilava nda kotuma na nda vuku nda ngai na numutiko ni ndrendre chuko na viva seke ndrendre chuko na viva seke sana ngai vakavunanga mena ngai levanga na vakatawasi kasanda ngai ndi rawati kenda nga pakai kenda na nonda veivu ke vira na nonda ena ya tunga vi ndona iwase ni nonda mbuli vi kawaitaki na pakasama kito kota chiko maingo me kito kota wata mai na nito kilana nito nanoma na nito iau na nito ngauna me kito mbudina ke nandona itubutuba where it impacts a greater cross section of our society wakamimbi vir nandau tete so the focus is on tapioca flour dakela chiko na tapioca ndona ite rawa tamata kedere na pakaitabi kina dorbo ngani lewa turanga marama sangke budini kina na pakasama ni kina pakateki na tapioca me visa uteki me value add sa chuko na business ni rando te tapioca orando volte ke tapioca vir na exporters na roka sapa ko lakwa ni ngori ni Zealandia Australia America that's fine yo na pasende ni will ni tapioca lako kina pa na market ya kenda torna rono ndolo tina kadiwa e vitu sanga vul kaon na ndolo na tapioca harvest aki ena bakia e ronga na pasende lako na vise burubura dio sanga vul kawol na pasende e voli tek ngai vite lo kana vite o ware takatiuka mo tuko na napakasa mango o senga ni levo na bakana na ni basika mekina matai asan renre na vitu ni market valaini na vivi sauni margin ni tamatar chuko na tamban ni business ar reda nga red sana kita usana ndingi tanga ba bina na tapioca lako sana wasi bango kongo melako ikiam bala tengo na market yang andre na matanggal tapioca bango ya na tubutu ni pakasama ndo mbudini to mekina iyo sa bakabuna kina mendo lenga to vi ko na tamata ko ndo tete balata sa ndingi tenga na tapioca ko reni kauta sangai votu ko na ite mengai madala ko to na market do ngana kene wasi sa di bare takikia kena bo sangai membitueni na wakasama ni value add ni tapioca is a perfect solution samba labu tiko na nonda kilati ko na nonda lenga na bibo sakit ni lenga samai vakalengai kenda talitu na bibo sakit ni lenga without solutions. The solutions, the collective solution, the community solution, the national solution itong buti kinengo na pangatake ni tapioca as a start dati ko mandanga na tapioca pangatake ni tapioca me bakai tapioca kina na market ni value kini balbala biso take na tapioca kina flour tol na yabutu ya dabu may na nito bakananano na Tapioca Growers Association kini matay it guarantees wellness security. Why? Na tapioca is gluten free. Bikemuni na tiko may balang ni kila pakabina ka nanduin ni gluten free pati kena gluten intolerant. Da sa pakan dinan takatikum nga anggoy na Pacific wili kinoviti na bise burubura na lenga ni bul ni tamata na kay kanya sa pakabuna kina nandona wasi levo ni tamata sara gluten intolerant. Amerika mantanga tolo sanga diwo sanga bul ka tolo na milyoni na wili ni tamata dona kena wasi 60% ni tamata ngor na tambangwani ra gluten free balata na daw bata na bikarakanya genetically modified na matagal kakana sa rakanya sa pakabuna kina na non rambulan na ngondra me rejecta ka so na vika sa senra ni ratura so they become iron deficient, anemic and anemia and these causes celiac diseases all from a gluten intolerant lifestyle that has been created may nakararawakan nito nakakito sangay wakan reta ka chungo na tapioca is a gluten free product na tapioca sarang apa kay kwa mengay bisaw taki me flour
asa vevuki saranga kina po nambuli ni tamati me sanda teka vu tamusuka na kana white flower ena nonda bonongo na white flower e ko vuta ke de sartunga na nonda bala ni do kana iviti na kena dana na to poi na vemat na besni ke na ve ka tale so nda pangata ki na flower sabi suka sartunga na nambula ni do vakai tevite kenda nambuli na varu kakana mai kakitu kota chuko mengo ve sautak nga na white flower bangata chuko na cassava flower balata ni gluten free na health benefits ni cassava flower sa matatabi na kasartunga ve sei burubura sember ni matatabi na kachuko ve kenda iviti nda bangata ka bakalevu ya o kenda nda vulia bakalevu nda kania bakalevu na bakabuna na tete bakalevu ni saya to na itubutubu ya na karonga ni cycle ni satu tu kereta nga na demand tu kereta ka na supply na kereta ka na supply weekend na kena karuni baka sama ngo na baka sama ni financial security kure kena na baka nanongo ni na wili ni tamata ibiti sa ring ra baka itawite kira para baka itawite kira ena non rally tite mera rawaka okay na tuko na mai rayawa sa sangat tagi tunggor sa andre na market kimam sa titi makatukan sa andre na market iyo hindi na napakana nunggur iyo kota chiko meike weekend na napakana nunggo na market ni gluten free na product iburbura market rambay lebu iyo siyang sarangan into na sen da rawata maikina balatan ninda siyang di bakay tabi kenda ena tubu ni baka sama kitu wasia chukinango sa ken karon ni financial security ngo natabi ka rani baka bureki na me levo na tamata a greater cross section of society me raraway labo maikina it's very good cash flow opportunity so we are not asking kima misini ito sin me kerete ko rani wiki kimuni nando tete mo nindo imbuta na nandalo ni te baka chuko te baka ni baka levo nandalo ka kunimbuta na tabi nang yang konan do te baka chuko te baka ni baka levo na yang konan na vi katale sondo sa te baka chiko membaleta na market ni tapioca na roka sawa na kai volta na market do te baka ni do muria to ngani yo na te baka ni tapioca membaleta na value add sangan revi kinan do na visa uni baka sama weekend mendam boleh kenda menda baka yang ataka baka bina karena na soli ni kalau na non dai soli na soli ni panu na gele pangataki baka bina karena ni tos ngo okay ngona baka sama beto the weekend do sa o tinango no mondo sa sangatanga baka ikemuni baka matanggali se baka tikina do reda mane baka sama do baka ravir no do buli bena no muni be matanggali mer soli baka sama maikina sa kitu barita kachungo ni satu ko ndo na matalala engandre ba me taka pata kay kenda ena ngono ngona baka tawch ngono ngo menda be bukita kana itosongo keni malimbalya ena ngandre na bi bosoti na bi soro na bi tokon na bi soli ni yaw menda rawata no soli ni yaw kana soli ni baka sama menda rawata na itosongo kito mantanga na matalaw sa kito toko na tiko na itosongo sa kito sule sarchungan nito ngauna nito baka nanan nito baka sama nito experience qualification na yaw na ilabo me tuta ka na itosongo why because we believe in this cause ni sa rawaka na bakararama na lini bonua ena bulatundi may kinobiti ena buko ni tama na bakay labo ena nonda bonua kini katol ni bakasama na food security nang gele na tabio ko kede se na be matanggalite tale so may muri da bangata ka me kuri ni value add ena rani bebu ki bana nonda tambana ni food security dona punel nang kina na tambana ni ethanol o rakota may napakasama ni ethanol ibida bata na bagi sauti era tuta kana na will ni teme over 500,000 tons to be planted ya era to siya nga ni bakandi kya baka matata ni nalanga ngaira reda tiko mo irando ni bandindike na food security ala manenden kasi elenga sa tunga kina if we changed all our food to ethanol what is there left to feed ourselves with
Iyo ninda pakasamata kana tapioca me vuki me flour, you are protecting its longevity in the food item. Da may vareta katuki nongo. Sara ni maru pakambalo na kakana, ngoni ni lenga ni dangi lamba. Sana kongan flour sara stota kitu ibitingo. Kasi niya nga talabir na may Australia, New Zealand, non rabi buki may, sara nga ni rami buli nga na flour ibit. Me buki bir na leni buno, if that is part of their foreign policy, menda merbe buki kina bir na leni Pasifika. Da buki na sana menda kakuni kure na mbola ni bararabi, a dependency. Au bahambauta, we kenda ibiti, we are very resilient. Na okenda na mbola tamata na tamata ibiti. We have it in us to be able to do it, but it requires us to work together. Menda taka na itos-tosongo. Ka kito pakambauta chiko na Tapioca Growers Association na itos-tosongo me kito kobuta ke na me pakasalte kito chiko na tolu na eabutungo of wellness security, financial security, and food security of our nation and of our people. Sa tiko rango na nito mil ni kana vakana flour mai na tapioca. Teka bu saranga bulo machingo. Teka bu na bulo machingo kitosa. Teka bu saranga ni kitosa. Na lo mani bita na bulongo kitosa na taka tiko ni batikira na leni ndautite. Ni kito bandikia na non rendi sasanga. Kami bakandi takatalenga if they are serious na itos-tosongo. Ngandrebi na tamata. Siya nga ni may bakasangkaranga may bakarawi labo. Nakango ngandrebi menda bebu ketaka. Anta rawatan do naka. But we can do that only in a collective spirit, in a collective manner. Na nrakin nialo ni sole baki in a commercial standpoint. Na murimay na labo, na murimay na rawa ka bakay labo. Yo da tuwata. Menda beso taka non da baro ni rei baro ni bakananano ena itos-tosongo. Au bakambauta rawa, au bakambauta. Kito mandangan na litun katol, kito lewa na chiko na executive committee ngo. Kito sa beso takasara nito bakasam. Patasin raw ninda may tomana tunga na matanggalin bulabango. Baka mimi sa tabi buru-buru tungo na COVID. It requires a mindset change, and we can do it. We can take care of ourselves here in Fiji without having to be dependent on other nations. Nakangala kami na bi matentu taleso sangay kini kuriwalenga nika. As far as our well-being, being able to take care of ourselves sa turaw na kaya na itutuba. Ang ngandre pa bigyan na parong tiko may na kabinangan ni kuwa mo ni Reyda pakandik toro nang ono mo nila ko na Tapioca Growers Facebook page mo ni saraba na nito live presentation sa ambito yan. Bunga na tamar sara wili ka oti. Ono na undol tamar tara saraba nang ono kito presentation kina may na Singapore may na Wesley Methodist may na Bat Street Suba. Sa sibia chungo rosa nga bulu ka rona undolu sa durumay ni na sa adobir na itukutuku may baleta na kani ni tukutuku may baleta na Tapioca flour ka di baka chungo to na association ni Tapioca Growers. O bakambauta ni sarapang gore na buki kemo ni mo na muni bakasama ni bebu kita na vitala nongo ina nonda ponua bebu kita na bibo sakingo bir na nonda ratiko may vitir na biwa kani menge reda na salme menda bebu na pakasama ngo kando vitar tar may bikito may kito bakadila may sona bakasama buki kito na itos-tosongo sa nanggay nga. But there's so much has already been invested sa teba ko ito na nito umbulo pa kay lawo na ngauna na bakasama budinikin na itubutubong ko asin ran tal kito baka tal bindo asin nga tal no matentu man nga sa kadi pa may bikenta menda sa hindi sa sangatay kenta ba kay kenta so ko talin da wara ka talin do nakanta sa sangatay kenta yo nakangango menda ka pa may nangauna iliw sama ya dobi kentang ko ngauna ni kalobi kentang ko au bakam bauta kentang do bata na itos-tosongo we can do it sa kito tiko pakaraw nabi kakita kito sa mureto nga sa kito buli da talichungan na itos-tosongo buli da bau talichungan na itos-tosongo there's no other way we have to do it ourselves for the sake of the nation and for the sake of citizens at large. Yana itubutubo sa chuki na pikito. Obe baka binibina kataka na matatimi kor kito may lewan na chuko na itos-tosongo.
Athavuta tiko pakararamba na matatimingo na turani ta John Sandy lewe na tiko na tos-tosongo nambola nei Ezekiel tuituku turangani lobu mai ngau nambola nei Michael Maxiale na turangani lau nambola nei Fani Raravula marama talangani lau mai lewe na tiko na tos-tosongo en kamkamida marama ni kulukulu mai nandronga nambola nei Chone Wangadambete turangani moala mai lau nambola nei John Rambuku turangani Teilevu nambola nei Samisoni Pareti na turangani lau na bola ni Angela Zakombau maramani Tavioni watake o ke u davuta ke u ngwele dava so tele mo davuta o kerena no muni vivo soti ke tona mata wili wilingo ke to levena chiko na tos-tosongo will tell sunga kina John Samisoni tona sioni Hotbread Kitchen sa mai kito mai tomana vata chungo na vakasamango sa kito taka sarchunga sa ya chungo na nito visure tiraramba ena ya do mai nangona leka chunga na lomen embai ngo kito sana tuba ni ndona tuba me vakai taivite ke mai urena fama me relewe ni owners ni serra me nonra na tos-tosongo. In other words, sanga ni ramai volta ka nonra i TV kito me relewe na sartunga na me ratauke na sartunga na value chain go. Ken balbalea na kakete kito rawa tamai vana tabio ka me lebisa me falawa. Sa nonra sartunga na saratiki batsuko mai ken na tiki ni viva kalunga tatake non rapakai tabite as a shareholder within the company. Yana tuba kito sa tuba tiko ana tos-tosongo. Wasi raramba sarchunga na vakasamango na vakanana nungo me bugi kenda ni talebana nito Facebook page na Tapioca Growers ni talebana nito email na tapiocaggrowers2021@gmail.com ni wasia mai numuni vakasama numuni vakananan au baka binibinang sarvi kem ni numuni varong chiko mai na kabinani kuah au torungo nubinango mau vaskawana kalau na langi na de nan dokai me non duanga bina sarvaleu sai ko saka nan domoni kai no be kenda na ngono binango ngone tel tiko na baka binibinang lebu ki buana presidenti ni Tapioca Growers Association ratu tsosai real na buguni numuni mi bimbolongo ditu be kenda en ngono binango pa binatal tunga valeu be kem do na leoni committee do viluta isakatiko kasa kota na bono nui na kuni tiko na ngoni sale so mera nanda ubuke tunga kina nanda utei ena nonda bono la mani viti me ado nonda kana taraba ni sa tei mal tomanda